Sizlerge galoşlarda dagı galoş maslardan balарын tartıp көргөзөм. Кымбаттуу катталуучулар, бул масы галоштор Буюм базарынын Карас шаарындагы Нолевой рядында. Масылар канча? Masalar manalar 350 сомдон. Мындайлар. Средница. Ичи утепленный го? Утепленный, средний масса. Размери канча? Размери 36'dan баштап 40'a doğru размер var. Канча басы? 350 350 сом. Чоңдору? Чоңдору бары бир дейлер. 350 балары бардыгы? Бары бир дейлер. 350. Bunlara 350 сом кожинный, 36'dan 40'a doğru размер. Таза кайыш ба? Таза кайыш. 36'dan 40'a doğru. 40'a чейин экен басы. 350 сом. 350. Bunlar var. Kerza. Kança? Kerzanın hem turları var. Kerzanın bana rasiskileri 2300 som. Optum senası 1900 som. Mana Özbekistan'daki var mananda. Malaları 1,5 deyiz. Optum garbar raklar. Yine rezini etikler var. Rezini etikler ma balaklılar 1000 somdan. Manalar 550 somdan. Manalar Özbekistan'da galoşu. Roznitsa 150 som. Optum 140 som. Detskisi ama şun detskisi mındaylar var. İçi bambuk. Mındayları. Optumga 115 somdan. Mana çoğları Optumga 165 som. Rossiyski galoşlar var. Optumga 155, 160 som. 260 som. Naması var? Bularımız 450 som. 350 Bersi som. kança? Berseler 1,5 som. 1,5 som. Kemi bas. Резинка ötüktür. Российский 550 som eken. Rossiyski bular. Российский? Российский галоштар kança? 255 som Optumga. 270 som 280. Bulardın bardıq razmerleri var da? Var. 4'ten 14'e doğru razmeri. Şubat hatta Ece. Kaç kanca? 280 son. Kanca var. 270 son bu veren. Nasıl kanca oldu? 350 son. Onu kanca var. 330 son bu veren. Кожаный масылар бар екен. 750 750 son. 750 som eken. Roznitsaga Optum garzar var. İçi утепленный bu bulardın? Cazgı. Жазға кен бұлар. А бұлар чи мына жүндер içi. Manalar 400 sondan. 400 som. 250 som eken. 250 sondan. Özbekistan bu bular. Özbekistan. Rossiyskiler Mına var. galoşlar kança? Manalar 350 son. 250 son. Patekler kança? Patekte 100 somdan. Optum garzar var. Mına masılar kança? Görsünüz. Manalar 250 somdan. Bular Padrasko yetişteri. Kojunlu. Жақсы керекті sizge? O 100 som daha. 100 som? 100 som eken galoşlar. Galoşlar 100 som. Masılar Nasıl haklıca xılı. kança? Kılı kança çoğunlar sakaldarga? 2 somdan mesela 1 som bu yani 1 som. 200 somdan 1,5 Desis 200 som. Ha? Desis. Детскisi 200 be. 200 somdan 1,5 2000 somga çeyin eken. Masılar. Bunlar именно закрытый var 300 сом ece. Закрытыйлар 300 be. Bunlar Aha. эти по 250, а вон Mınalar ba? 250 mınalar. Mınalarçı? 250. var 250, bunlar 300. Mınalar 300 be ötüldür münü. 300. Mına men tartıp жатқан тапчыкалар 300 сомдон экен. По 300 сомов. Çikodan narcalı 200 ece. Собачкадан нар жагы 200 сом экен.
150 мыналар, başı cavuklar. 150. Şortuna jukalar. Mına galoşlar kança? Ötekilerini. Bunlar 300 so'm. 300 so'm. Maniki 150, burası 180 lira. Çıkalarını. Mınanın 3 türü var bu. 150, 200, 350 de sapatına caraşa. Başlar. Na 85. Na 160. Na 185. Na 195. Na 100'den. Bunlar ne yapacaklar? 210 dolmuş. Mınaları 210 don eken. Mına üstün kiloş çıkılar. Mınalar. Zayçik. Kaysın na zayçik 145'ten. Na 100'den. Na 220. Plazalar. Şu nalar çok kızdılar. Razmerleri var bu. 100 so'mdan. Mına en üstündeki. En ödedeler 250. Na jandağı Muşkoylar var. 240. Muşkoylar 145'ten. Aha. А то есть 155'ten. 155'ten mi? Bunlar çimler. Полностью. На подростковый 145'ten. Мужской 155'ten. Mına gül dörümünün üstünde. Kojun etapçı kaç? На кожаный bular 220'dan basıyor. Mına kuyuklarça üstü cavuk. Üstü tuyuklar 100. Na oymasıları 190. Nartı ışıkta emeleri var. Yerinde emeleri var. 220. Kasım'ın 220 sandım. Ana mınalar var. Bular 270'ten, 150'den, 155'ten, 115'ten. Mına detskileri kança? Детскиler mınalar 140'tan. Mına 145'ten. Plaza подошва. Просто подошвасы. Анан простойлор бар 110'dan. Мен böyle kıskata çarlık. Mına kiçineki etapçıka. Мыналар 100'дөн 105'ten. 100 сомна кең кичинекей, анан 35 105'ten. Ушул женскийлер бар 115'ten. Mına etapçıkalar kança muşka? Булар 250'den. Галош детскийден баштап, детскийлер азыр мына подростковыйлар 130'dan. Мыналар бар. Rusya же Özbekistan mı? Булар Өзбекстан 160'dan, 165'ten. Мынау 265'ten. 60 беребиз болушу. 5 берсем акчаны түшүп беребиз. Kiçinekini. Мына 115, 110. Мына ичи бамбук мынчу. Бул простой немеден 110'dan. 5'ten көтөрүлүп калышы мүмкүн. Dağı kötörülüp dağı kalışı Bir mümkün lizenin eken. içinde уже 5'ten көтөрүлдү. Көтөрүлдü. Урматтуу катталуучулар, дагы көтөрүлүп калышы мүмкүн экен азыркы айтылган баалардан. Мына ичтери бамбук экен да мыналардын. Сизде кандай? 250. 250. А üstü жабыгычы мынан? 250. Мыналар ушу мен тартып аткандар полный 250'дөн экен. Данага. Мына üstü жабык Детскийлер канча? 200'дөн экен. 200. Бул тапчыкалар канча болду? 250'дөн экен тапчыкалар. 250. Мына тапчыкалар сразу 250. Российский галоштор 280. Детский. 150'дөн экен. Пинеткалар 150'дөн. Галоштор канча силерде? У нас чекеси жүн. Данага. 140 сом экен данага. Бул галоштор канча? Бар эле галоштордун. 220 сом экен. Кайсы? 5 çok tuttu. 190 mı birinci torta? Оптымадан ау. Дамага. 350 сомдон болот. Мына детскийлер 300 сомдон.
Qancha? Kaçlar değil? Buna botiler. Bunlar 300 lira, bunlar 400 lira. Qaysilar ko'rasiz? Rossiyskiy va? Hurmatli qattavuvchilar, zakaz bersangizlar, mana shu yerdan optom olib jo'natam Qirg'izistondan Tushtuk regionuna.